Alizopia wauliliwa wafungiwa wadharaula wasampanyiwa na roa wandu walona mapesa. Abuge abo watukufu tikabuchabanu jeni mwambie ni yauka enga nyidahu ya mwadu nga mwambio zila na mwambia ni vanu yauka nyi wanazijomba mdungo ukanwa na telefoni mufilmu wana nyikumbi na mwishienyi wanazijomba mdungo ukanwa na telefoni mufilme wana nyikumbi o michini hanyu no wana wadaha no wana lele mama no wana mambiso ekewa hisa na mwede mwalime o wende walowe aumba ko michini hanyu mtijue mbali wana makopo wa hanyu msimwa mjama kanyima journalist parce que journalist utuona rongo ekati mndu ya mitiwa journalist utuona rongo ekati mndu yeda ya njia muoni yafanya vokali yu hamade majirani wai wa uja mndu wala jahi ibi aregezi nrupia yendeza hebo mtana shayo ushinda haono eka ono uwe ya jaya hiba ya huwa ya fanya zila pia mtana shayo uona bota huwa inane hawara ya njia daho ni mawandu ne ya roha ne ya mitiwa no ulu hamidi gotuona wandu wenza shonka enyi ma journalisti mdugo filmu wana nyikumbe omichini hanyu nwana mambizo nwana lele mama nwana majaliko ekewa isana mbako mijini hanyu mtise mwere mjama banyi ma journalisti parce que ntuona journalisti mbiamba weidera isi wa henti ya roho ya pashia ikoa nati kwa tuju wangu wanda huu ezina juzo wako muridawa gamona wa haina mbuto bufa eban kwa ligawane lefato eban kwa ligawane mafato ele adungo hamba jini bahara na bia tishia mdukata ambaja utambaka toja jini bahari yoto honesa ezi hawazi za wanashtua hanyoke wande wafuzi mfiombi shaika honesa izora mtuwa lisiju on s'en fout wantu edea jangamiza nedea jangamiza mjezi mku hamba la yadurrannakum man dhalla idha htadaitum ekenga wantu wajipotezo wantu wajisope mana ha ebani sone na mwaringa majaya uka toi haisasi bonti gojo haja kanyika muza swala la akili uka ebani weyala ndahu hafanya ntunga harumia hindi habala hindi raisi nguroho wanukwa tujua ebani kwela roha haukaja roha haroha ukamtushira manambia mahala aliyo sindo owashenzi wadunga anona wamba wanu aluatwani zinde ya uhambio wanati yapuna mweleo kana aluatwani la gazeti la nyimadunga nyimba biza watwana jemba biza watwana za himanyatwa pirusa wa serse jemba biza watwana wahe enyafambaya jemba biza watwana za hitejen ena bala odo ambada wabi wao ende mafai wana rubudeni uyondo kanti notabilite ndahu amumdeje ini lelo ni mleni deseri le obajana tim lini jadine leo nga mumloni jadeseri ebanuka manzao mashuja watwani ya wahe nyatwa pirusa wajuheba wajuabe wala watwana wala duamezi wahe nyatwa pirusa wanti mabia nuka batija mdu wana jambo ele bavula hatuleke linadaba au le bavula hatuleke linajao mabavu pia mtanga wana mapede mtanga wana malesibieni mtanga wa mezi mtanga wa dufumuo mtanga machui on est bien d'accord Tikana nini lelo mulili wa Aimani mulili wa Fahadi mulili wa Muslimu mulili wa Gazo mulili wa Faisali mulili wa Muti mulili wa Karja Mwanani lelo azalala wako raisi weka doro gogo raisi sharaisi yo jamenyela wandu juma raisi yo rongo ina mnanzao raisi yo wa wandu wafu raisi yo terrorize wandu raisi ina usiku yoto pashi ya bure raisi yo todoro ngwa kilaba hau yede namna raisi kutoka ni ndiso ndayo abange indemania azalia tojo stehi wandu shaina notable ulona sharaf ulona dini ulona ubinadamu l'humanité simplement ça peut suffire hajamba no quartier da sinani wanu garanzo mahakama ya Fahad wanu garanzo mahakama ya Muslimu wanu garanzo mahakama ya Bapali wanu garanzo mahakama ya Gazo garanzo chao karja mona ni bofidi ya bonkisira ni za nyatwa pirusa bonkisira ni za husu enya famba ya bonkisira ni za husenya mteji mtomboti tijolo shongada wabi alafu ile kama mwabaye wana ndini mtengo wana kurusha zinje mkazi mwadaba juu yeye nyatwa pirusa raisi kara wewe ndio mna raisi kamtuona haya mna mshonje ya jia mrengeni na izorga mredano fwa yede famia ula dilko mori amoroni yeda mredode sali
ndio maana mtu jua bana ba mtu birana na mtu kata mtu magali kata juse chako hiyo na juse uone kama ni mtu mshe banu mtu mwe ngo haru mabankwe ndio tu mwana sali abadi wazazi wale uko mbili kiki watu au beti tikali tirati tete mtu mwe kabangwe ni wewe kama Tanzania mtu mshe kwenda tataru masali anongone papa zangu saha mtu mwe wewe ngo abangweni harumwishe hiko mabangwe ngayo titi nanja mwana sali fikira wala wazade wala nukundi titi kana ujibi wa raiti kana raisilo ewe watu wakanga nyino kwa bwana damu ndapo yamwe kanga bo milanda wapi nataka mtu mtu bika bati ndongo ya mimi wala wandu washudana ulezi wala wandu wakana hudu yamba inofu yafi wala wene mdada nikasema jana mararu yani yarenga boda vira volevo strofe unibali vira volevo hapo ni kule mbamba tia hapo na jibine de na hoshe wa unibisi jua ni kwa ni mle mwiti shaizo sindizo za muhimu shayo ntoka hanza ni wale diseri yo jana na wala dine jana ile kaulela hangu ngilo bando kana mkaubidi wana watoto wadogo bali wana wiko wajao filme wamwambie ni okana azali la gazette alwatwani ortese mhuwa heda ula emakatianu haroha ili huenda yende yafanya ndongo kadha na kadha na kadha eyo ti yake hanyu bukongwali wa wasiwa budani alami information et media ilazimu wamwambie ni okana mhuwa heda ula ile kafiri ile fahavalu jito jima wa mda pia dombrani ho pia mtotanganyeni mdari kechwa tukahanza hende na ule shambani harumati kadha yende yanga lele jito firo wala tambazo wakati na doba jito jima loto na habari basi ede yanga lele jito au mhuwa ule zilera zino isabon mhuwa ule ulone enti makamu raisi wavumbue mdu ulone enti ujere utubana mwaide isoma yo salam toka shakweli wandu mambanyi ma journalisti ezenugo zila zijiri kabati journalisti yashinda yatoa foto ganyu haranyo tipi ngena mzia hasi parce que nyingi kaptufanya hasi sababu denti aho nyi watwana kabati aroha kajaroha kabati uju kabati shundo arambia ebana ile jiri bahari hasur zile bien confirmé na sigara mbeja na sigara watu jawa baizo ndo wasijua pia ina demani yao watatanyu no wajomba hanyu no baba hanyu ezekangaya zondoro haja mitulu bo jiburilo ndambange neze ndini bahe yabege nizo bahe tisatirusi wa waguda mchapia na mwapare ni mdazo achaone mafoto na video pia warubweze kangaya wala il vous a eu sabora hapo kama ubona nyinyi basi filmu hisa warubweze kangaya hata wala basi nesimpare ni asiwa muda utondozi wa hana nesimpare ni waparalizo benge mjua isa mhimu mzidungu kamtatu cha mdodo wa sinema matu wa zilero ziliao veza sabu mafoto ibati nso ate ebe mnashishu apulwa ebe mbua ebe mafiriria kauro wada ngabo ida mwika ebe hawazi ebe ngujoro nese hawazi kana kauronese gamine video na prepare abo mtomone baka tukomulisa na video taturu sio na prepare la ptose jomi abo njo hani santiali abo na badi risarite seje hamam vieux en train de décoller badi risarite seje muri risarite atapala awafanyia jamaa vireza engeni ujweza muhimu kama mdajo ndo sinema na ndio mnainu sana engeni ujweza muhimu uzima filisha kama mdajo ndo sede namna hiyo amonge eza kama mimi na kanzeni mabiani bana ekem filme baza nyikundi za ho mzayani no naona shahanyu mijini na modemo alimo wasa wende wale wana zimfi wasa ni mdafanya baza msije mabanyi ma journalist akantuelewa ma journalist shimila jana wadu kwenda utwana mikro wana nyitawe mimi mtangazaji wajao kumtangazaji wajao kamza tushinda marambi yamba rongo we mahali mwenza shunga we yaliyo hapashia harengendregenda hivi hakaenda dahu haroshe ya hindi ngujo jandi ebanu hafwe banu ngena kamtushira mara baba tamargo namtamdu head tidalu atwani tidachondani tira chango oto jawarambia hizo ndo pia wasijua oto rambia hizo pia rasijua hizo nakatani wambieni okana inde namna wanweza shonga shezilo muhimu nazibu wa komori ezilo muhimu kamshukurio batambanga abo njia za mwelewano na mko haraka na mimi wagwa bila hii tinaomba ni nafasi amjua kawe na adabu bumunyi baraka amjua kawe na adabu Hassan Hamadi we na adabu bu Mamadu we na adabu miunjwa kanyina adabu nyoti pia sha adabu bali matonti bali kika mtufanye za lazima kama mtu mabiani
na mwesheluke mwana nyanyi hajabe mje mdungane hende hangamiziwa nge yabo ngwangamiwe mwana nyanyi doktori wodi ajosomeso wana hatunga monao ya roho omsomo no wane namna waliyo wana wazingamanyiha watu ovura bange no firana harumwe monao namna wazina ole jali ko kyo mrumedo bi mrumshedobi watu ko zina mama ba haya la sumu zo nsimba doka wakausome siwa onrume Qur'ani nezeroza walamu anafeli swala ngilo banu bosoba Uthman wakati mafoto wakati mtono nesebo mwana shehe wangu Dr. Ghulam Uthman Sule mtono nesebo mwana shehe wangu Dr. Rafsanjani mtono nesebo mwana shehe wangu Professeur Omar Mirali dauno wananyu eze dossier mazipanga mazive ha Bruxelles yabo hindi Bruxelles wakonga mjojo urenga tenenga mjojo urenga bisi mjojo urenga vio nyi watu tomaso mensi hanyu iranganyiwa na mje mnonesi nyi wandu wa sharia nyi wandu wa staarabu na mje mnonesi hizo mafana au banwe bana hanyu Facebook mimi ti sobo so fiti jojo so me discourila mimi ti jai somaro so fiti jai somaro so fe discourila c'est carton mo discoursis alisali wakati kana discoursinji namfanyia kama mtafanya mtu anado namfanyia haraka bana mje jamani nitunde hapo maudu mwana na mregeze bantu haraka mali bafanye jao kama ndio mtu mbikana mwede msomo nyi wandu wa sharia au kwa mimi edine babi tina soma tizambo wako muri bana na nakabaja paro subuti babu hafudhi bani ya jamba fakhari habarabo na mwishaya ino atwabaja banu jao kama na uparo jafudhi bani ya jambe kana zona bao zinzo ndabo kabati mtu jamani ya jambe zinzo ndabo au kainde haki wakati envio imeni ya hawa haruma e procès penal ya usu envio ya imeni ya juzi alhamdulillah wa shukru lillah tseleti shieza kahamba wama experi wandu wasoma ubala envio na usa envio neza accident neza ajali na hizo pia tidazati kama tinjali kole haruma mwezi wa kamili Mwenyezi Mungu joni bandu yambarikishe zuki wangu ule amjadi mfuni ya bamba ba hanisaidia akaunika haina zakaya tende hata usiku wa procès tiwa bombaru usabo tirongoze ngona zababo rejiji enwa biani rongo hata juzia hema kama ya bili yakaujafanywa baada emeni ya kwa janda wakubali ezena tijaza mwado za uka efotia hanyu basi ya juzi yao tikada mine mwana mawo maharibi hata sikautoma tikada mina ya walione mzade yaka hukumu yao mabeka na attention ti profite bala timambia tikada mine mwana mamjadi hu ishele mdozi jua bahafanya jitihadi mwanadamu mumvuni woi Mwenyezi Mungu nambarikishe ba na irumbi no akomori empapi namona amjwa ya uka enge mra awazibutala neti hatuntojo msapani kuni sampani wale na mizinga na malinge juze sheza kweli ni zamba mwanadamu watwania shujaa jazahullahu khairan nguna yejeze jamanda ayi wake wenji basi tikada mina ile kaurongoza u ngabo usiku yarengana ne avoka wala mbanu usawiyele wakawa nu wari warifu kwa jave hawandu na izo tipa urudi jangwanzo ike bwede mama majuse katu ya indwa jitena hamjia waka wangana sababu mja mtu mreti bayizo na zamba bale juji wala harengeno tihaelewa izo mimi na mabi abange watukufu wanasoma bazando ngona kawiyelo ngo za aeroporo tsende tsiwa nilia tiwo necessaire tione so komori okana ekaba wanvio komori yao mtijo kubali okanga mjodo niko zi haki chao aeroporo yatu kabati manje wema aeroporo yatu mbabiza matapi ça va pas aeroporo yatu episti ça va pas mtijo kana mhuru abo basi mdaze nyimpashi yao da nyimpashi yao mwanza mwenda motole po aba muramaseze mali unene mitsango moyebe mitsango mwenda mwamba mndo wafanyizo mashuhuli episti la keti njema emenje keti suffisant wadungo ubime hawa wakati mwinjingo wabuliawa ya mvio ije na keja lazimu ije sababu aeroporo yatu yo klasewa kategori C c'est difficile à atterrir pisti mbili basi bokozo tinde ya joka ike mvio keja shinda ya juwa shanga donda ra prolonger ezergo izo tizamba lelo mjua eza hundafanu haina wandu wa ulidu wa mwana hamadu la wenda wa mona arumweze ntiziru mao ni wanadamu misila wa uzamba yo ulazimike famia fanu wa assistelwa psychologiquement eba nulo bia mpu eba nulo yakufanya zino eba nuja uja mtata fanu jozi windo bia mpu eba nakada ina ndo na mwede mareke telefoni ya hejeri one eba nuharende shawarenge pia atomjini muwa mdu hafu mumtontoa mumtsinzi mdudi gamreje hiyo mje mdoringa mbaba hina mtata hebombo azamazi amshawele tina amimakini amreje hizo
wayala wawe azali azalaba mtimu ezabari makaumu wa matui mama fanya mahakama bomaburu nkuya wa shenti ezabari maua mdu ya hafa itoka sa sufi shama kaurudimu mtondo we ezabari maua mdu ma mtondo wa manzo mzie ya tuombelwa dunga bo makafiri ya mati ezabari maua mdu ya hafa marudi ma mtondo wa marudi ma jama tabisha wa mzaya manzo mzie hiti maiti soma bombo za mati ngamtukafikiri kana ese twabia mziera wike kweli ngamona wandu watu wanazofanya ngamonao maburunku ya tunazofanya vara fanu hawata hazini fanu basi kwa tina mwamala wa ufanye zembwane maburunku zinu ekati utwenda Salimani ya itanda anu rejei sabule bufuti ebanu ma mufta u bufuteki ebanu ma ba bufuti o assemblée kabo mamika tadipe arumwe miji hatu ngiona mamerda shati mamera yani ma merda shati mamera emi diaria mabavu ngayo na mikatatipe aya arika bajata pirusa na pipi sukina maidi nikapo nkazu za hemiji wakaze babiza kurusha banoze kaduzala sizino abasa zino kibidezi do para zino robdeni wiza wanraume kabati kantola si abasa kabati kantola si nikamchuva kantola si zino baza robdeni wiza wanra na mdoba didi fanye jazali yenu jotenda duwa yaregeza himanya nyava shakabati mbaba yazaya ya somesa ya lela ya jone mwana hende hafubarini ya jona emufti ye kavi yaona baroharo homego miraru harumwe bahari ya Maroko yaona baroharo 12 harumwe bahari ya Maore haruma mfumo mzima watso hata buzidume yabo la tocha la ya ukudume la ikala onesa usikitifu eze fami pia ngizo tangani shema burunku yani ya jwanga twenda Salimani itanda noreje mbaba fanu gada mtata fanu ngamona mnyezi mgwe namna ya warindindi sawa la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah abange ngwaza tatu waishia na mregezi kantuzala siza wa Roma anyo mzitondo tondowe mdwali kema salufa ovaya bawa waisa warende hamasere shambaba wallahi wanu milo do wani mbaba fahadi na mbaba fanu na mbaba ola mna mtiti faina banu milo wani dileo ha ebanu wanu wastamili chao ila itoka ubida ina mndu tuona bala mndu atu ya rasu abikana kamja parona marumbu ya wanadamu na mtemi yaone ban leo na mapare wa tuone marumbu ya leo ebane maburunku yanu katina rogozone de kati utu Salimani mtu uta isansi basi mtu na Salimani ya itanda roje ya tabas ebanu we mufti wa jaba tono se siro muhuno ha le kiki adula buga zali bazali o adwa na pita uti kamja kamja bliki wa pare za zu e to abi wasile we ndo mufti na doamba e to abi jiro baru pia we oyi sambide atire da we amado de katira do shiri ya jimba na mugomdo washide bo mufizo turukoza uhusu hata ebanu obo atubone mana utubona mundu ejezo l'hôpital hindi baka mina vertige e manyo kandroa o ha ti simchipanga mija bo mufuti twawede saura ntibwa gam ebanu mjaza ura bajira fira kwa mjazi jwa banyu bo ya sijwa kanyi hazanyu do tsanza mtunde roko mjaza ura bajira fira kwa mjazi jwa bajira fira mjizwa kwa mjazi jwa bo komo namna kama mjaza ura bajira fira bajirafili mkabwa wahaja Bruxelles ebanu mbijo shidani wanidi ebanudu eba ambassadeur Amada eba bajirafili emwe ndo shinda ya je wani ade titabanudu bibana bajirafili ulangena washara mungu fario arabu gena ambassadeur Amada gena shizugu basi bajirafili gena faswa habu jorenga Qur'ani ya ibia je gula na kusukuma yabo na ipi ya ibe yatakaje de hiyo agegera faswa gutwa baye docteur gutwa dati pia secha basa ja Bruxelles bala na mwone mbi ambaso bwarigere uyalo boswa ibashirafi egaweda agame unu faransa kwasi kabi unu faransa abagebe zara ka ufanye valisi unangarie nam fanye valisi unangarie bangami Bruxelles bala hadir kwanza bode namna hiyo mangari choto dunga neonda zatu to prepare babaka dunga neonda zatu ba almradi banu kabado na huno me ministre des affaires étrangères ba udo joshinda uni wani woti juba nuka moti ha madame Madi yake ambassade shawe wengo ujo wa ke ministre des affaires étrangères oko ya bakabati tabu hatu
habari wa wala ile on prepare wa tuka ukabila terror waduka na wasikomori kabziani eza wakati mimi ujua nafatihwa wewe mtu mmefatihwa tena wala waduka na Tibode, aribode, garjoka ulando, gamnane ba ministre des affaires étrangères. Donc ça dit ni c'est de na maji, donc ça iba dane c'est de ça fait, tira jana dini, tira ja ino. E mnyezi kule dada ile dini ya chami tira hacha sakari ndo no pashiano la no stere. Awasili comme ribala azali, oido nanzo yake ambassade, oido nanzo yake ministre des affaires étrangères tsu, oyo jwa dini. Asoma yimstarabu, ye ujwa rongo, hayo jwa na hufaria gojo mélange pi. Oh, suis de où là? Fatihuna Coco. Coco. Et oui, le boy, fait l'étranger. Et oui, elle a navigué de Nabué. Et la boîte à nous dans la c'est la fille. Et la boîte de la caisse, la chanka. Oui, la chanka, dans la fille. Fatihaba. Et oui, le boy. Et intenso. Antom du Boko, que tu dois cacher la macho. La régie, il va cailler. Regarde-moi liste, attends-moi liste, il va les costumes, son excellence, monsieur le ministre des Affaires étrangères, docteur Mohamed Souhaïri Bajirafil, et il y a des gens qui font jihad, il y a des scénarios, on a pia waf, et des gens, on va bien les ça. Salam taka. Attends, il y a résultat, il t'en a kadena taurandi. Les gens ils ont akaya. Ils ont les amours d'avoir komoria. Waouh, il va là, kabagode ya kem ministre des Affaires étrangères. Wanunga mambo shele keti jwa pata sitire mwamzinga auti fu shanga mwambioni banu omweti zamba tina bati jwa rongo za dini nja mwambiani tina bati jwa mbaza rongo za usovo wa komori harumweza aeroport nja mwambiani eza dunga bo mitiziji tinora mpira tisomo mbabe dini tisomo mbabe rongo za husu aeroport bas eza dunga yabo ekinga mzungu wano abo izo mbaza recherche nifanya wezio bo zilio banu ni uduwe njeni mwambieni he masahiri enseli na hizo sha omwenga bo tube bil naba tube bil badili tube bil anshab gene e médecine ya occidental izo njati soma hizo abaga watu kufu ebani muhimu ya direct ya leo hindi e ma journalisti wao o ma journalisti ndo tunda o watelo no wate ya no amira no watumira de jao shanuko za ukawa tunde wanjie muoni wafanye investigation warambie zifikiri wao wadrabie zokanza zifikiro e warambie sentisio za isazarengwa warambie ze malisa hatu malazenda warambie ze roza wana wa Komori kabati journalist anjia bando mabao je wafu wana migomira ron mwenti ebana mufti kutoa marugo harume ze roza la wazenu ebana ndo mana wa hindi ebana namwe nota dena usiku watu fa wa Komoro barini ewe ndo biwa buliyo ebana mana watu wa hindi masuala hamada yao gelazimio ala no sahla mtukufu Bruce Lee wallahi bilahi na mwimera antini tose Bruce Lee aina mtu nabezo atoka hanza shero hahahe nguhozwanu wa Komori na abo yotibaliandro ulamba iruhadi sonti pia haina mtu gene madhambi ya hahe abangega muhutoso nga muhushukurio akaweti isilamu tu afilane zongo zahima isilamu Bruce Lee Mwenyezi Mungu na ubarikishe hejitihadi wa usubutio huva uso ele favalu linu hulambia izo wekaya udezilio e mwanashe wangu mtukufu shamuyeni wasuja ya lomari o Mwenyezi Mungu na ujuhuliva Mwenyezi Mungu na ukifadhi ya huliva nro ba kwa wakati wa hamba uja mdukadaza eka hudaza swaba hudaza nyuandu mlua hapo mdaza ubarufu nwanyanyanyi mahafidhu eka mdaza ngamu imagine wandu wakaya kwa tina za mafidi sheketi udo ujuwa ya mitiwane ya eza ne yafanya jauna ukaolewa doona nakimu Giabo ngamtuka ubita mfumo mkeka mrongowa Wotasi o watatatu na wababa hatu Wato juha wato ishia Mavushe bo mtana Mabuhu bo maharibi Majanvi bo masihu Maridi Eka mtona kabo e peple hatu nge ya la chao Na boga sina ma journaliste kwa turambia Raisinge jao Yarenge Placidobi Hende jao Rihundu jao Ramba jao Kabati ma journaliste wa Komoro kwa rambia nuko Okwa rambia nuko Otoja warambia batani basi Chidi bahari kuna bocha urambie ebanu azalingeje ezi pangwa umuoni hindi ezikawadisi Chio muoni utunte urambie izo nizo ranzori juwe ribenuliwa efasira mtangazaji na mweneze izo wa Komori wanzo wazijuwe ebane uri tawaliondo uri rumondo bano uri mwenti wallahi tawallahi eko andu mkimu wakuni par mitsi tiro apar wanabamba biza habari
na bono bilo habari mi ai imlevi haba misala ndale we ha ijauta untila ule hadisi ya wallah ngamjwao bwana ni wana winu haina mtu anatoka imlevi swafi mimi nekasubuti na hadisi damina asujoda hano bala wala para ba jao wala rikata jao wala tukofanya jao abo mida barahana we abukairiye rahana mi shaizo na kanzani mwabiani enti ewirumo ezilera zinu weti azali wakomori eurumo enti ezilera zinu weti azali enti ngio miononi hafatihu na fakri na habari na dukumani yinde bana ni parao wakomori mdoa hulivandro bomwana wa mtukufu Mahfidhuddin emana nisamba oda bona huona ejitihadi ine hazi ya kipando mwana waifanyilie mwana nyuho Umar Mirali rakabatima hauka hufanya jitihadi hurumia emnaria liwakana eda ole debia la lahiri nwanya nyiwo tipia hurumia ustaarabu wao hurumia jitihadi yao tijibiwe namna na huona wafanya hazi tijati hambiazu yokana c'était avec plaisir et namna na huona wafanya hazi omuoni gwanzo waelewane eya lazimia rume tino wakomoro wenji waona yokana fatihu we mna moto très mal poli mna moto mtovada buswafi soif très arrogant wenji waona kana kwa na ushindo msuporte e banuga mjua we enti kamili e mahala wanu baiza ma secrétaire zaidi ya pia fatihu de wanti wanu mishe ministre ne directori wala ngo hama babiza maveke kwamba biza magarizi pashiye shawala kabati ulona hata mebana izeno pia fatihu de yatio wandu wa jereo wanu fatihu isangu gerenti e abakide accord e Faransa na Marekani ni wandu wa mwambia kana tende ulenge ufanye ja Chad mana we Idris Deby renge Mohamed Idris Deby hautawa wendeza hoba omdoko na uzimia kaundo renga tena parce que banu nyinyi famille nzima nyima kafiri nyonti nyima twali munyonti nyiwe dzinyonti ngawe harumwe pepa pendors ngawe harumwe zetahabu zajiri ngawe harumwe zikomplondwa ula wa hafa ngawe harumwe mazaya ya someki na hizo pia fatihu ngawe buhara fakiri wa Jamra Dabi wewe haina mdia kauliswa sumu yabo harumwe service de renseignement haina mdia kaupariswa ya atakelo haina roza kautola ufanya makutujua jitataza na balawe de mnanu ni wakau mnai nyama mwi yakahangamiza awinga mtkanzani mabia hindi ni wandu wa starabu Mahfidhuddin karadhi mdo ukana baraka upare ulamu upare Nurdin Mbaye upare Mirali upare Barufu upare wanyanyanyi wa starabu mtanganye mafoto ne mapicha yanu pia mdungane kibinaga mwandu alona hamunensi ya hao mtuhe mwende Bruxelles yabo wa mabisi mtuhe mwende Genève yabo mjuhe mwende Strasbourg yap e malani hoti pia ngabo wandu watu mushidiani mwenese kole au mjalo mweze ambassade hizo mdungane mvayendo mdungane ranyiro ana shohanyo wastarabu walo bano lebe ala metrange urane nese wastarabu mdo bano nyoti pia mdo mwe bwana yino nganyina ora wa umera washe au wa okay wala tsainti wa wisha wamfili chade zenye kumbi bao sala mtohunda shaka mna ujo bano ikemba na riwana ngari bakyo Facebook bano wallahi mimi ndo bano titoa mali tsedo mwa ambassade hiyo tire mwa malamada yode man watu wao banoweza shogari wataho wao watu kanga mwataho bango alitaho ngamsichwandu abunga hapo zilo hunu dahoni ezana zilo hunu dahoni shele keti mdolo jabanu ni mfusele restaurant atantoka udwa wendo bi au ni mwelele gazi ya kure gazi yabo ya fepi ya dangushe ya brant ngaminezana ndo hunu dahoni gabo garini au kanga mtu kanga mtaho nana wangi kanga mtaho shanda buntoshid wando lileze mali wedesa kwa jasa nupare ni kwa chamuwa kwa tina kwafanya abinge bwamiri mali juwa parwana nyuho ngwambia ukana manuka po zikade se media zila kabati mtunda nyingi subita jaba uso wa baba wala ya binyatwa pirusa wala do ameziwa hinyatwa pirusa wala do ameziwa hinya fambaya wala do ameziwa nda wajade shenge wala wanadamu wandu wa ume wa baba manu tablo wajoneza hunda aimani obamba ovuvuni wajoneza hunda fahadi washidi wajoneza hunda muslimu wajoneza hunda bapali wajoneza hunda gazo wajowa bande namne notandi wajona watoto mengomira ruwa hafa ibano wanu wafuha hita wanu sabari wanu wala wandida kada kabatima njikabatino watu ngofira wale mewa wambashe na resolve mpapiza mata hoza tu pezandini za tu jazile mbele hata chanyanziza panganyini na jorita nira wana ikionendera dobe izoni izo bikaya ilazima rwasi juu shaizo kamna utoba kibano haina usiku watu foro aini ujoni kwa diploma universite ya sweda migubo parti ha na wale zani haina usiku chele waje parti ya nyumbani ya hangu ridungilwa hatu ritawa hatungari chao hatungari undao hatu si ujisa hatu si ujua mtamdo bani wadesani
alafu wadu wa faharia mjika wajomba nyuno baba nyu pia tana nyimjo kambale zambio pia mwani mwangaraza lenge ingetira burdo wanu mwambia oni bana ndio kama mwani mwangaraza lipia bahinga mwambia oni bana yokana ebanu mdasache bo nyi wantu mwabanga mga mnyon musias ebanu mdasache banu atando tuko utamdu tuka ukadetwa mana shabu yoti ukana litobuli entiba siyanga misiyo irengwa ni mtu bapanga manzoni jo tuka dunga dobi tuka dunga dobi ekatila mimi tina daba ha ekami miti do tunda hapa miti na udunga na dobi ekamtola ka emia maparti wakati la rifi aliparanja mduka wakati umari miradi aliparanja mduka wakati SMS aliparanja mduka wakati ina mdi aliparanja mduka nyinyi kama makala wakati ari parti hatu ngene dem do utwa waswiti na dem twa urudi emwenda kakauka nende na machi yede namna mlio ya jala hanyu kwa mtuko utahamdu ya tomabia dukalo mama tu wocha wasambia mimi tichu na mjeritanga nyihe rifanya hazeka hau Mwenyezi Mungu kujorita walishiza weya tukaanza bahaza maukana kulillahumma malikal mulk wanjia mndu amine kala alayo yeke na kaunjia bado mdogo jonda tauri range sonti pia kulillahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al khair innaka ala kulli shay'in qadir Mwenyezi Mungu tukamnika weyanzao Allahumma lakal hamdu kullu ولك الشكر كله وبيدك الخير كله علانيته وسره yede uniko wandu la qabidu alkabati ujoniki wabengera bagaranza ukimgu katuta johari watu kama mitami la ndaba ju jo wadu jo wende na buka wandu wanilia hata wa hafale bia nasedari kama alirao jaiona ujaona yaiona abasi ju swali mduja waudo kanama ali wakaujisa wakawasarabu Mwenyezi Mungu kaja wajandia warumi abengena mkerathi bo Dr. Mulam, bo Dr. Rafsanjani, bo Nurdin Mbaye, bo Barufu, bo Mahafidhu, bo Mahadi Saidi, bo nyiwa stara bundwa bana, namfanye dossier mwabe bo mana, asiba bude enti. Ebani shanyulo cho, Mamadou la gamdumdu azi mide na bidi, asana hamadi wala ya kabo, ashirafu wala kabo, mtona mina mnanju kamtwanyaro, wawo ingeri dubo tere nga round tina baro hadi ngosi. Ya minila mali yoka mbakana apaka wala jao, hatowe majoro kabale jeriani kwa occasion basi yo irenga bala ikaya mtina ko yama paka wakati na kaura mpira ikano ikoni ai tikaujua mpira antini da jina ushetani ya janabi akao pia na person mitu ofenti hata vertish ila rifutu mana shwangu sha watu na mantura siwa banga mimtiti nga mimnapamba mimtita basira nza usiku na dubabo hadani hapa randiba usiku yo hata ndeni pashi et quelle composition qu'il faut nous miula là ti do le il va monter un tema bi mararu leo leo il faut un tema na mbele mauzi se masiki wangu ze da halani na o tipia waniona na rompira Allah ata basa monter un tema bi mo ko mori yarenga meilleur buteur ya rumo abonte da mi bas simin shabona unda ba occasion na dubisi wana hara yabo basi entre rabe kenga monter nshinda bo fari na dubea hata ngabondwa ikoni wa kwamba kanefa harata manga raija usise yabo mshinda kwa mtashi haina kipu ya safari ni hata ikoni mitwa bebanu mitwa da tfanya babetizi ebanu bala mikoba na mabanye na makanga au kamjabali wallah baduru mada bwana kutomwambia washen lip wa do bo shamu yini tuonge ya kutomwambia wawe tipia waniona abonge ekenga manzao Mamadou Asana Hamadi, Ashirafi, Sedali Mohamed, Shahir Ben Masoudi. Owaze wanu pia manzo Masoudi singena mdube mware me contrat pour moi dubi ambikana mi demze tsangami tsati ngami makam. Chaka mnajoba ki Facebook. Comme toi ndam toeze mali sahani, comme toi ndam déplace, comme toi ndanogo. Chaka manzo mwala libari ngam manzo ndo sako mwali mwanda no hija. Njema bia mawe dine ne Shirafi na chau. Emanu bo kwa walone tinu wa mabani hanyu masoma pati madanyi nao. O andro Ashirafi yakawajua o andro Mamadou yakawajua o andro Hassan Hamadi wa wenji wa wafupia o waruma wanona mabani hanyu ngene mwende mwana mabani hanyu wa rinikensi na mwende mwana mabani hanyu omnikeniati na mwende mwana wanzani wanu msomo wadi madenyi na Ufaransa mitisome ya miswiri wa opa kamruge na mamego minane mamego shenda o ufia rumozi hazi wa onira zingara ikanza pulilia okayo joko pulilia o salamto na mbuje bwa mashoni bentingi yona fatiwa basa wallahi bilahi ngabo conflit fatiwa nzu ya rume fakringo nzu ya rume shaongo ajwa ya uka azali na kodani na kobonze azali kana ushindo rumenti ezerevu za azali wallahi bilahi tamba mimi enge mnande mempala bana
haina katina jona mdugo digoni tujona bayo ngwanzo nteme pala ha oya bidi ndo byanzo nteme pala leza ile jibo na mwambia ni jana oya abiri ndapi yole mahala azali ole mwana mola abiri ndapi oya abiri ndapi gohezi zwalo mdwa ule shambani bwa sumani wa mkababa gohezi zwalo abiri ndaba fanu abiri ndapi ebanu mkada ola abiri ndapi utojodo na chawa na kati azali ola madabaya ho ivu enfulei ho hwa Shabano msiba nulo nuo aba sati wazali wallah msiba nulo nuo dabo mjoka ulala mdombe mide nabidi nje mwishi ukana fakiri wacha mdada abienda hadisi daina wandu yabo ela rifunga hunu kutozungulia mama dunge hunu dobi asana hamadi wa pia ngo banu kabati mru abaisha abiri ndabi ngo hama kainda jara hama jimbo na ibwataba mdewa mzali si entiketi na mdu entiketi uruma bwa komori entiketi jenda o encore 3e fois asa dobi ka kikinga yabo buruhani ka yabo Dr. Salim ka yabo mambo mfoti wanamdube yabo mfaku yabo we isale me wakatushiro rumeti gebanga mdazao yabo kwedi azali afe pinda yabo wango to muweke basa prepare bomze beza kupasheda za maore ndanje aruma baba nyabo keti bango mwade udore meze sindanu no hosede amuda wone mrumshe sinogo uzi belu latindi lagel siko sirio shabano wantu yarenge nti fatihu na fakri waondo alonjira no zibani yabo waondo wanjira no zibani azali mahala batuka hawa fatihu na wala nguonokana ebado bujuka hozwani mina wanu pia ti warende na ira oro mejini hao ebaka iri fatihu au kairi fakiri fakiri kwa naundi wazango naone sara sida naone sabaruani naone sakiki eba wamuroni kwa na ba mtimize mnaramu wa urenge bangari bakiba na tadhari ridibe mba bibaka parorum izo ndizo wo wafikirio shabani nti sayiro hazali wa komori na mshezo nimwambia oni banga mwona weke de opposition mitu ambieza kweli kwa jambo wene furi wanonao roa baba roa tati haina usaidio mitu ambati chao wanakata jola likata jola president jala alikuwa ende ya rumati ba kapati president joshida mpishi ambayo atotoka je mdu ya buwae restaurant Egypte ya ikaza ukana buffet ouvert alafu wakati bala ataka watu jamu atuona mababa ya wandu tsawo waja haribanu wamba kemdo habala ashara Guinée des livres égyptiens mrungulo haina yanza wanu atabas base bunye restaurant wangalia haribanu hamba mababa wandu wadungana haribanu hambe kemdo atobala ashara Guinée hayakul zai ma huwa aiz ila haddi ma khalas shaban wala hamangalie mbangalia ngala ambasha watu wandu da nyinyi yotka vumbwa wandu wajuja wale mbavi wasazeni uneba faida nyinyi monji abo ba se restaurant ge jobalo mushentu amatida ba yodi yoboko president Jonali Kabelo aja one affaire abato shauti jetse na boti juba ntende baskartina mbe aina skuru tinza mbero rolis si andomru ya fema rumbo ujola na furiti na wana indeni atomba uti jetse ba hiwala ba atamba ngari ba ya pole ba la kaza ukana bouffer ouvert manger à volonté ipuwe haraka bakabati manger à volonté wanu wajo urila wanu wataka wanu ka restauratera ko wanu da wanu ka wanu ka restauratera ibaye izeli za junda bela wego la timu ya jokara isi ba ko kabati ko tila jomtosha na kata jokanzaro ngwa ya disi utojesha wala pasu homa kapwani au na mtowa danyeze ben balo bo c'est zero point 10 heures ambila il a dit dans tout le site hata ulenda le 600 bele da we wandu da ngo kila oh kona peritasio peritasio rimondo la agite ala furi atomba bike endanya die wakobori hapo baba wa siku tana timu kana ni kwaizi zira eze costume ajode jibara hobi makoti ya mazambaro ajoda ndo ngese bafuta za hopo no ndo mpaze mdo wao jada ya dunga le jishenzi la pembalia so abengo tseche ndiba na tseche batabanu bantali siban eziketina mnduka sinenti baskartu ine gatena encore une fois muslimu hede hade mabala pasula shaitwa sababu dada wanu makandida wanu kabati afanya rugo juzi tena zila zijiri kabati wana rugo mtujo banu ngo kada hubi ebanu e orange ya kikingyo da hu ebanu e RDC ya munyibaraka ngyo da hu ebanu le ju wala something ngyo da hu da na Mahamudu na dobi kusifisa mibitu ya bawa odele ju ebanu kwa nida zila mkababa ya zambe ebanu le jwali to basi kasima si na compare jo hayaten washile la bia jwa dube wa nge mshanti wa mposhe to mwede wambe sambi jwa utobo mnya
mdatini dalika itima tena amuambia bana utildalika itima tena undalika dua tena na ukadada bode batai bafuta na kafuruli hai na ndini mwetize sambia baka mjota mbena mjoma renge ikikaona uto mtondo wabaye wafanya jata ndobi wambala na mwene mahali yode ambakisha ni hapo metra la rifutu basi 3000 ke ma pilota basa umona kwa tombe yola mwana nyuhola uporo mkabwa wala geraho ai ina usiku la ga Senegal ke bwelari utenda ruma dogoza sharia tena bwelari hozwani bibo metra la ifurati dogoza sharia na dogoza droit de l'homme bawa watu kawasaidia ma Palestine watu kawasaidia Yemen watu kawasaidia Sudan bwelari edaone mwalimu bo mtuna ba azalari to usilamun edaone mwalimu ya butule masahira zali yafanye wajomba wala edaone usuma ni sonko mwambie jamarehemu mzee wa hatushika medwa mezinza uliba hunu bwa suma ni sonko na Basiru namnibe mnamrumudu ya bori bane bamhogora mbega rahuze umba bisabu umba karikade ya bomba wana maindini ya bora mbega rondo rahuze yabo edo bira vole yabo ngono ni mtambaze yabo basi mkimbirire bwelari hozwani si uletemi safara baona alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin rantino koza sharia bakabati sharia bahanu bwelari hozwani si wana ba itoka ulasibu bahoda wena salim mshibadaru mala kursi ya mke mapiloti nywa ilu abwatullah Zaheba niwe mweba kaba kajaparu mvumbu wabanu wakamshaka mhozwa niwe entiba siemba jiri kabona hozwa nemba jiri bemba jini taila ende itawali wa ni pamsava bala pamsava hau bala domba idola jilambutu tali la lenda la kaza kaske kila kauchenyu wa jilambutu la tijida hubi bala we la bwana katiba mbajino joro ngwabano mbonesi mbajini kona daba wando waregele pamsavila mtandru la tali la somo yikon la yo bajini amtulili baba ni sisi ala yamde me azali ndo subhana wa taala na wanege andraham ndeni abo rijofapia asoda so ambajina si jotende rifariki baba zarugo za tupia soje na ashile wambajini walede na mwari wala ngia bo mahame ngomine inde bane bajini yari je dingoni inde bane bajini yari je dingoni ke jaima bala wabo ne je dingoni inde ya misuri azal wamba si se utiribe haruma emergence ureje dingoni dari yati bala rakai ngamjota wamde je bala makaya rano amba yo mabagambe hao Allah ibila hikamtoto amba ureje dingoni yo ndiyo kama na zuki wangu umro wa maja kono mwikoni zuki wangu uo katina sakomoro fahari yabo jeda no tetezi bala pesa bale ina no maja kono maja nyongo ya manga fahari entino wuzeno godi zo wizoke tungo ida no menyeha gojuo mana twangu fahari arino ngendo aruma emergence chami mengo wanishila tujambia warejeze dingoni na warejeze ozani 80 basi warirenti na watiken hajana sina otorejeze ozani 80 waripulili orejeze dingoni watiri beuso karsta development karsta emergence bazali tika upashia watu wakamwenje wakamaji tika ulanchea nono ubu nono achai no landrovi no landova bisiwa na mahakati na zinkada bo baharibi bo masiuno jano la maile na mtuzadaza au maile na feleke au mhogo au zozote pia samdu godo daoni kabati maji ya utambu warati ya uchewiyele kuko kwa to unihe wabwa ina kati neda komori namago kati kujajana la mwabala jua subi ya bunupisha mbahiro go tukwa juha odarumwele chendo yabo basi tijua bana mwadumsha nani utono nabo ne pese ebani endeleze contact no ambaka bati manje wo tukwa urenko abangebo mkababa edabali habari mwede harumwe richasi urina wallahi bila kazali wazenu usami rianzani ha salama pashi envio yabo ujuambie pilote ya ukana unibule ba manzoni rengemba wabanga bojocho da mine mwazie gojwe machakane ne jile pali no buwe bwa bantori meja uri rengemba hawarume envio izo les zongo wajosula jo komori bwa sumani izo les zongo wajori sula jebas yo de emergence yo jori badili ya yede emergence wa jori badili ya wakati umsafara wa ujo dungana da wana na mjeba gabo joto na mbema dirisha abo basi harume envio ezadunga wizo katisa herde zijuete wabwa ibila de plaisir wa jori familia mimi mi maskini mkomori utabiho uhozano wa komori kabati plaisir njema duniani wajori fanya masuki esukiyo bese mda tujo zina jaja kisoni na tijidodopi
abonke na wakema isilamu wenza irumbi wahemba jini wajondo waonele pamsavilila walite zikabaya banja parona wasadzahara isa hawanza uronda renge mna kasketi wa serse ukaze jodo chenyi weke ulinyamba weke ulilanda weke ulimtulu ngabo mna kirinda urenge maya urenge mndwa ibiriti utowenya amasha jongoro ondo plage ntujwa wala ula urenda te una ntujwa ula huta ntujwa ula wone kenga bya lwanyamba uzinkada urenge Rega survêtement ya causine mimi tujua la mdindro la rega survêtement ya causine yo tiva costume ya ma blazer ya la futi caravate ti causine e ya juzila tiva ya triko na mna ndini ba mshayo na causine wa yamba ha parisi wa harinwa ele dito yo tiva na costume moi banana ela va survêtement quand tu as survêtement ela va survêtement causine ya fera madio no amadizo yo so fera nende afanye umufti nende afanye unde pa mapalashio sabuo la fundi ementa shoka kama mteteza sabuo la fundi fundi ndabo vai no la fungwa jwa ya ka opia wabiri hiyo ndeza hiyo ya kanta ile faratsa bila ndeza hiyo auge mimi na mwambie kala odo Ezola wadiri swafera isi watu Oba mamrulo tabirini ya kanti ya mamru wa kanti ya rumanyu wa uno Ala jiri raisi watu Sumana zali subhana wa ta'ala Uo Karema wata basi nabo Sisi wandu pia watu ufa Paske Egeana fia wo Wamba jiri na jotende rifari kirime muo Sisi paske mzilamba biza maitini Nala warifajilo Sisi jari jari wamba jini zebilete sa wamba jini karja usungushi mro ule shambani santo mabo ale kata ashile ya ukodo mama yangu na marehemu tati wangu azali kasima sasa toma urati nende uweze fie kodombada sisi kwa bidi wambadi wambadi kodo wamba jini ndefika utende mamu shati wa mtuje wala ushadedele kulo shari la pam savi la mtandrui la betire pa kaile la jalilo ya wali tsoja la zali subhanahu wa ta'ala wale abaki wado kwamba amma yashirikuna walhamdulillah rabbil alamin oida yakamwambia sala subhanahu wa ta'ala subhanallah alafu nyona zjomba mwenda mambo na sandali tu magasho majuha malo ufayedo fam wala mlaru maukumbi wala mlaru urenda bajo wala mlaru kontanile wala mlaru mbaidi na mjamu nongone banyi do jomba hangu wa he na mwapari wa John nongole ebale mbaka onikuwa jana mego msana umajana maili nyi wanazijomba makofa yeja ebale usiku fahadi ya ulawo mndo vinyo mndo mliparaki ebale usiku aimani ya datinzo ya ton message mkanda ebale mzijo kamja ziju ebale kamjanda mahunda ebale mndo msimishipa usiku bapale nda Johannes nguo ebale usiku hamada ya gazo da ulawo mabombo maidi ya gari mkanda ejusifadi ya magoda mpira rimwe bali mkada hawi matuju hamala aniza ngozila bo wanazijomba kana mtiko tiri mwata mwasali keba nkwedinga muhimili ya wazali wafondu mengo mirarubo machui kabatata mdi ya rongoa ondo mengo miraruwa wana wazali ashika bachaka mzima wazali hapo waudu wana hanyu bo mala bashonga waudu wana hanyu do afobali ni juice emana wakaufainda mziju wandu ya ukanga wanzo ndi wajitapilie waje ndo hondo mnariali mjomode mapasuwe emapuzi yobo masemishipa waje ndo muri nere mwenda mahulale paraki waje ndo muri ani babiza marashi ne babiza Theodora mkeka mdonuka ele kumbane ele hajasa alafu lero ngomo mangalia wafu wandu waili wandu kumena waili juice maori kabati ntiro mwani manada mna monetele yabo mndu mzima hafa abo etelengerejeza matabasi wenza shonga wandu kwamba oja wo filme zero zanyu abo wandu wenza shonga wahoda do filme nakimu na ndobi woda do filme nakimu na ndobi ele tina lanya tapireta ele tina lanya fambaya ele wale wasada wabanza shongada wabi wasaya bo swaba wa heze nyaneze ndo bado wamezi wa nyata pirusa no wamezi wa nya fambaya neneze nkazu za henya yabo aritiji mtombo ojo tiji majangala wanide na match njato kabaruka mila nati kobori yuazala mjini na nyiriyo ndo mmewe henda bangweni yenda shiwanzani yadi harongo imbabiza salizo hali zidoka rumonye ibaza nyikumbi za haruma koko wow
wenda haruma babizanyi kumeodo akanti wazingari babizanyi pepo ado sekwe babizanyi mihono jao bwana watu babiza sani ngama zombo washila hajwe tiburo wazadi watubu wawanzo aba yeye namnikema ema gavoroshi yao mama ile namba papa yabo ale namba rugai anje boda sukari wende za jimbi ya hatu sisi atemba mlazo mana ketuka hindu mlazo mana kabo ficho van karanto rekezi kartuka ule mewa natifanya mlazo mana na mwani karali kumewende za opia watu kopia wali wao inde mana bokongoto na wando mewa nja PSP joka gaza kabili mzimabo walo mwenziani wale mitango wale majimbi wale shepenya wali eze kusukuma wali jawata wazini hata mindu ibere hala foreje kwa tukoreje ja Mbappe na Pogba wacha wakanti botu fikirizi kale na majanze kwa tushindo jwa waswati eze nkabwa balon kabwa na mananguza udo change wadumwe da change mahalani ajo damba tione hatitirwa foto tione abora yule namna wazadi wali shakwa tatu kana wanaume madani wakekwa kena mna hiyo Bani nyaba hanga nyimba biza mafubao. Shengenyi wa baba, ingenyi wandu wa amila, ingenyi wandu wa dini. Wallahi bila hekeza unda emotola ka opule mashisho ke ekezi la matu kontana. Ha, wanweri ka ba fanya na ishaba nyinde marende sena hii. Aruma mndu madilifu. Ha, bandika me motola wa uwe president. Bani mana watu matira chana musa hindi. Mndu amado la ule mengupe kanto ewe do pia upu. Mfanye ja Ibrahim alayhi salam nuama ka wakati ya usema swana mupi. قالوا فأتوه على أعين الناس باري بارو مش ياما وكان وتالله لأكيدن نابكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جثاثا إلا كبيرا لهم لعلهم لا يرجعون قالوا بل من فعل هذا قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم أوين بيفanya za wazira jaraga bizemba biza masona mwenyezi Mungu hatutaona wala Ethiopia ewendo tiparishi mnara mutwaro para Ibrahim achagu na mtompara jeri mtu mshahidi haya matu ya hatu Ibrahim ewe Daudi wafanya za wazira anta fa'alta hadha bi aliyati surati al-anbiya اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرض ايدا وابراهيم ادوا كودي منيله يا Mwenyezi Mungu watu wafaume watu ambashe tida biqala bal fa'lahu kabira dole kuido na leso hago wodi akawo wanyanyao na mtulwa yuzisa ariwa uzise ujokai karongo wakati na kilombe rozis abikamtona kanyimalaba ingamwabudio mndugoko katina kamtina pa faida muhura enyitima laba ni wandu na umulilioni umfungioni umhibioni yamenyele yani ada na mila rege jubani ava onda yo tindayo namnichi buranti onda yo tindayo namnichi bu baso msona mbakana ufil lakum walima ta'budu afala tanqiluna ebani kamtina aqili okale mndungu mulilioni kamtina maji kamtina monjo wananyu wafumo barini pia wasawa na watu pro wasawa wanendo wa mezi wasawa na fidi wanunga abo washenzi waidi walo Salman kabo washenzi waidi walo Salmani wanendo watwana ni asuma liba singwa upre e mwana hao ya pulwe mashishio ya pulwe hawazi ya pulwa sha haina usiku ngwatungo urawa wenda wambia azali haina ziliyo haina usiku ngwatungo urawa wenda wambia azali ya ubanucha ngamona haula wala quwwata illa billah yodi hazilona wanadamu wao walu harumo mji wasalimani basi hata tiono foto la mndu msalimani alikaza yamba kana fundifa salimani abasa zempadongizo na mashishio kwa batu subuti hata mkarumo mji wa salimani au kanga bo mashishio arumeze pado zinja mashishio kabati wahamba rongo ngoto ishabo za isazala wabo ndifahari maradi ni mwaniseni bana so group monole foto linu ewe mrulo mnono wikataka mnono raija ndwani za mhunda Allah au yin photoshop ewe mrulo mnono yakili hani witi mrulo mnono hai namje mwone bana inde mahala isa wasila basa wana bahange jao ngeje namna yinu hakaja wakaujona na mvu hende ataba sato yareli hena namna yinu asumani dunga point na kansani mwambieni dainu ndo pando wa Salimani ndo washenzi walo Salimani warwa wao izenogonda wambia azali baada wauliliwa mwana hao ya pulwe mashishio ya pulwe hawazi na Ethiopia basi yakiswa ya jiri ya makafiri ya Maka wakati Ibrahim alayhi salam yaona waabudio taabuduna ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a ngamabudio mru utuishia utuona utotoka mfaini na banogo basi
awambia ukana kamrati ya abat, ewe mbabangu, la ta'budu shaitan, utiabudu shaitani, inna shaitana, bahakika shaitani huwa mndu mwangamifu. Surati Yasin mdugo msomo. Nye mwami loka mtiabudu shaitani, ala ahadu ilaikum ya bani adam alla ta'budu shaitani, mtilunge ya umaze twani. Eke wisha mwana mshajamba, eba nukuja fanyo wajao, kuja fanyo, bo mwabia ufanye jao, keka takiri mrenti ba miyo hangu timfanya jao, ola shaitani ya jika usa mwana damu. Mimi anniversary hangu tufanya wajao, mwambia wao ya ufanye jao. Mimi titadara tazinu mwambia wao ya ufanye jao. Mimi tufanya jao, mwambia wao ufanye. Ola shaitani ya jika usa mwana damu ishele. Akwengo chuko mjo kweze bala, mrumeka tushinda ya hutawe mtwalaki, hasara yando. Hasara yao. Ula wando lani, ila mbabi wakahunda kutui hunda. Mwambie unike mapesa jara pashe mwenda nje mtangoni bango chofanya benda fanya jao unjia na mazibutala mapesa katuya ndio dabi tra. Basi Ibrahima ambia bomba izuka zirendwa bomba mtukado saidia mtu ndo nai bomba wakati na hufai la ta'budu shaytana lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yuni anqa shay'a. Basi wasilegiri hata msiona makana watallahi la akidanna asnamakum baada an tuwallu mudbirin. Basi ngamu mrego ni miadu kanga mjotamba zema sinamu yao kamu yabadi ngomwe lenga ngamwabudio tijishonga ndashibite faj'alahum judadhan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi. Basi hende haya awa utijimfu mbili wande wakaufa fiyombi dahubi atububa la ya teresa pia badile zimaku harengele soha alkazaru malil. Basi wao makafiri bo wajamaka wajawao nawe maswanamu qala bal man fa'ala hadha bi alihatina, ndo byafanyeza ruko zino Mwenyezi Mungu watu abo ndo byakau tayari menyele wandu waabudiyo wan bahiba tukamwambia ati parisho mna moto tuparo Ibrahima abangu juu yaranganya pia dobi Ibrahima abangu juu yaranganya afera amali wallahi jiri koni tena anumando adore mezo koma zamajine areze mfizi jo udoli ama wabweze mfizi wanta sijine jali kona na mpampa leo ikiwa zamfie midi ujine zemba sine zembe wamona ulaba wallahi hizo tiziona na abo kama fundishi hiyo kwa ile wewe ujinga na mtatsi kwa zini wao kama ndio jambo ndio mzifanya wizo ngoma za macheni ilizo fizilie njaparo na ujinga maduo hizo riziona mimi tiziona wallahi jabo hizo tienda na sema ndio ziba nafasi ulaba maduo na ujinga maduo na ushirika mani. Basi Ibrahima haya ranganya kajaona ukambaba henge dao kajaona kamjomba henge dao kajaona haya menye masanamu yao pia. Basi wakati wa mpara waja wa muzisa bubura ewe ndo asubiti wafanya zurugo zinu amba ashe woti ndami ngawando lode lekule sina mukuu ilo liwo wanyanyiwa arangele swazi ngara wode ya wawu na mtoli ya mtozi sowa ya wawu mwambie ode bia hura hitwa bobo wana masina wajotu hambe doidabi riwa uzisi ewa nikoriteze sheri na hutoka ya numalabe ikarongo fasaluhu kanu yantukuna kengo watukubali wanutuki waombe barongo farajau ila anfusihim bahibu wafikiru amba shawana gojoka ikarongo ngewa nungona mbiyore ya rongoza. Basi amba ufilakum ana mwele boenza shonga wali matabuduna afala taqiluna ngewa nga mabudu yo mpa hindu itorongo wa itomlisani itomnosande izo lizo nabia wakomori eva nga mpishi yao mndu ya mhibiani ya muuliliani mdogitsani mtsona mwenje ya mangamizizano wana ya mhibiane zemalizane hizo pia na mwende bwenza shonga inde maana nikomwambiani zindeze kiswa zinu haukaru masurati Yusuf wa msizoni omwadoni haba hindi nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran. Baso msizoni haba kan laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab izozo kamsomo haruma wandenza akili mtume katakana watu amba Abu Jahali Abu Lahabi na waonti pia awanjazibani abanyiwa mwandu wenza shonga Ibrahima tutu watambaba hamba usu gwela Ibrahima mbaba yakawali amba usu amba bomba azari vangu fanya kwa budu basona kufanya basi hada yaranganya pia katamba papa nguge hula toto nguge hula ine mbaso tu na ntodas عبيزة كويلو غانتيا ودونك كل الحكم يروح ما شاف اليوم وما شاف يكفر بس يو يعمل من هيلا إما كافير بقى كنا بدي بنيوان دون زاشونغا وقتي لا وكان بقى
na mtimbe isima abo mtu mtamro hapa saka tuanza ritumishi ya uri mwanese na mnaramu na mtimbe ngama yabo mtu mtamro mvuri songa mani kwa mumro wopa basi go atimba ngo amtia omro ibirulasi ngo anzo ko yindi bo Ibrahim hamba mnyeze mgogo juo izo na jezanza yede ujozi loroni yango twambia rongo basi we yavurizwa harmo ngamawo qalu harriquhu asuru alihatakum na mumbise mwabudu Mwenyezi Mungu hanyuma leo wafanye maswana mu maraji mje miabudu Mwenyezi Mungu abahiri baada Ibrahim alayhi salam ya beshwa Jibril jambe ngao na baruku wanzao ya bashe kwa Ibrahim au kama zona Mwenyezi Mungu Khalilullah hamba Mwenyezi Mungu jezo na jozanza basi akawambia ukana qulna riambiyo mndo linaru jahannam rambiyo tibure qulna ya naru riambiya ewe bomro ikayao prepare wabo ubise Ibrahim au qulna ya naru kuni kaya bardan wa salama kaya baridina salama ala Ibrahim awatata toke banjia mro mjifurize na majaju na ihopi yalo qulna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim Ibrahim akati majaju bo watate Ibrahim akati qulna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim hani Ibrahim ngembuzi juu au ngemajaji ngugo au ishele kafiri kula kumjini lifu ya tuhan nafsul mutmain ilaika vumbula roho njema na nia njema na nini nito jonele fahabalu le katili ya tuhan nafsul mutmainna wewe roho njema swafi yo yambwa mtume wo mtume de amile zero hizo apunge yabo si wandula someze kiswa hizo Ibrahima ya bauso mbabahe no wamakapia yamba tichao na mdetsi unu ujinga hoabudu tede hoabudu sina mukoke kujali yambudu kele na ujua kele tuhulisa kele tuhunosa mala yanfa'ukum wala yadhurrukum kele tumfaini kele tumuwan omweka irele sana mubo boko iloke chakauri huwa kele chakauri hibia shasider lilisa oro zungu saro la tamba wakati shazali ngurira ndo na irane le sanamu kairi mabudu sanamu dana azali au kazali yangu mulilioni gumuhibiyoni gumdarauni nyi wandu wahimila wana hanyutawa wandu wa tufumu wotani salimani tawao mufti wa azali hende harenge azali hacha mulidie mwana harudi harengo wandu wa salimani wasuko ufungwa pia ezempado za salimani zirende namna yinu unu salimani itandaya ha wende harenge mapunchisi na watandu na masakalavu na ma aja hawaranti salimani basi wasuko bozo diwana do bakabajo ariwala ngada foto laiman ariwala ngada do bida tibia mtu ambaye imani oti pia do wafu hatu arifanu ngabo wandonza wa msalie fanu arikabanza basoma itima fanu basi wanazijomba wangu watu bahe washenzi wao kwa tina hazi wafanya ukomori ekatutu bale magari wanda salimani wada uzungu saru mwele kaburi no hamza zafanu nto zafanu wanumsamu hafu mumtonto wamfanya hizo mafanya na mdidi andabu ya Mwenyezi Mungu bayode imlinda oni halafunje ni shema kadhi na wao umezoma ulida ndio mtume azalwa kabati uhisi ukana ebana nge mtume sallallahu alaihi wasallam haju habantu hauno izengoza hundafanu we ya ukakweli hambala wawe azali na bana azali we bidia ulo wakwa hawa muslimu hawa bapale hawa apashi hawa imani hawa faiswala hawa mutu hawa salimu hawa muslimu hawa gazo hawa wanu pia we bidia ulo wa muslimu emdu mzibala wa muwe kwa jamuwa basi wampwe mashishio mkomori akaanza akaupoa mashishio ya puembu wa ya pue hawazi mkomori Islamu ya baza wala ni maislamu kamem ate makafiri ntwa mine kwa kufanya zitobia hizo ate makafiri kwa kufanya zitobia hizo basi Ibrahima haba uso wa makapia wa makawa na mrenge yachi wachawa ambao watimbonga mawa msise ngama yamndo shamnyeze ngube yakanza yamsobe yakarume haki hasobe haba niko biketi ulo atifu hale nayi emnaria lina propose wae bona muharaya narimu ya feba mna ida tuweze wanunga batungo cha wandu ariwanu waida uri atosele girilenu wandu pia wa utawa ariwanu bwana inu basi wanege uto iranti yabo basi manu kuna kanda rumwe ke bafumru hanyu kuna kande ke mashulo hanyu manu ambao hatu komora wiko na mitami ulo yombe bon yotimbe bon ha yoko timachi sana ni yoko timwenchi yogi wandu ngona niambia na isopi
yonga ngabonza ya yonga bozita bwizo pi bani yotile muhimu hangu mimi ekenga mina khair ya rumi jangu ke bidori yoni ekenga bo mji n'importe mji ngabo manje amanzo watu wake manje ngabo maji amanzo watu wake maji ngamanzo miji hatu pia ikeneze haki amanzo miji hatu ikeneze haki abonge yabo nyi wandu msoju ninasomea kiswa ya mtume sallallahu alaihi wasallam yaba uso wa makaenda ya tayatola nasomea kiswa Ibrahim alayhi salam yaba uso wao Musa alayhi salam wa ila Madiana wa ila hata wakada mala kadha ola hata wahide biswiri ola hata wahide daubi izo pia razisoma na ujamani njena wakana anywa ukatina wakata no Allah ngamina wandu wenchi waikoni ezi hafla mbili suma medwana ya jamani rowaze rwana shohangu ze daurina eze sauda eze sitima saudi eze mwana ili wao pia wachasa yapo huneze sifati eze pia wao yapo shangwari yao mafitina no wamezine zinkazo zo mijini hatu shangamina zerukia na wao pia na shwangu waluhule walipara ngasinda bombaba ngasinda bangaruono haya wajomba wala pia basi watenda okete asumana wanauma hatu ebanu ngwa isiyo yako ebanu maude ke mwana twende vacances ya dafu mwa hiyo ebanu kana kama mdo ulidailia ekati fakhari ekati shamwini ekati izo wana sho hangu waikwa nini wazaza hangu no baba hangu kebanu kwelo mjua salimani ese bwazinuke tsungu tujunge tsweda hucha aina usiku uzendeza alimbaba fanu harengwa alimzaza fanu harengwa baada ndizo marenda marudi matondo mwana haye walone mafoto neze video waziona mwa watraumatize ulio kama ni mambe ulisamihi baba la tsojukari mu ola dobia mpua shanga mwe mwadu warengano wafungano wa hezo ununo wasisa ngamona kabati mufti yabo kabati kadu kabati mrulaniza ngo yesu bajwe wa baba no uvamu ono mkazu hari wanyetwa pirusa na enya fedezi na enya tiji enya dobi zinkazu za mijizo wandu wenda wafanya bunjili yo moroni wenda wasampanyiwa waju hao kweli wabengwa edao ndio wambe garilani yo shetenda shala washijerisiwa haina mbaya kabahanu haina purunkula kabahanu haina mnasusu ya kabahanu haina mnabwizi ya kabahanu garilani yo shetenda tila garilani yo shetenda shila nanze mlodina lisho shetenda shishabira mashiona ngeza bapale yazihoneza ngo njiwa nisoshila mshile makoti eza fahadi ala wende aone mpira ida tsamba zwale da shila mshile yakoti shila esha musilimu yenda zinga ronda ya tondolo ya twa masaka bubeli shila mshile yakoti mabubu maidi ya madagazo yenda tsamba zwe marumbo mshile yakoti shashi ndisho mshilani hao zila pia zila zimzifanyishie shashi nuke jala zimde mana makaujuaju zimodehula basi yenge banu sindo ubweze wazee wa sheo wahenya twa pirusa wazee wa sheo mara Mwenyezi Mungu kumda isa nguma mengo mine Allah abo uwo mrujo kanza jihada yalo aba mtuka hunda mada inuyo wandu wafa waina usiku ngatsuudi amabani hatu kumda nguma mengo mine na disojo kana abo msafara ko tihule ngijuzi aba handu watsungo uliso plastiki na kabati iba teka nguma mengo mine ma mengo mitano kuturenga dalao himida Mwenyezi Mungu amwambioni bana abani miumanzani bwake aina mbati mizima mengo mine na bezia bunguze eshaula mianza ni bise friti mianza na mbunguze mafura na mbunguze sukari na mbunguze ezenogo za gazi haina mdia timizima mengomini na mbunguze mafura na mbunguze sukari na mbunguze ezenogo za gazi ngene onaziruwa mabatini tindizo salam toko ngamdo urenga makomprime hata aurutsakia ezenogo hizo ne shahula ndwala uzinu ila twa mwabati twa mna prodi twa ujiba itwa inubalu wazar halinuza hamajisha demna ulime omdatweshe basukari inujiba abonge watukufu aina mndunge na haki ya meizu ya ono maslaha sha sirarilwa ngasina haki watu amerikoza kabaka mndiyambia wana haramu wanu wazia wenda salmanidi ngosi bafanu wabala wawe azali ele dabalali njabo harilu ngulo mhono ndo utwa usanganyiha nge yoba kartujwa afu kartujwa haja kartujwa ngendini ni wandu maulilio wana wafumo barini wana waulo wa avaya banu matulani masanto malelo ndo sasa nyaze nsaya batijinga ga mdombe kana kamlani yo kamjajibiwa ngebala mjibo za hunda bapale mjibo aneza hunda
Fahadi mjiweza hunda Gazo mjiweza hunda Imani mjiweza hunda wana wala pia mjiweza hunda wana wa Fobari ni juzi wana mengo miraro kabati mdo to presente mbatanka wendo bia wabale meli wendo bia wa ibanu wapasha meli dazi bia ibanu wendo bia jaka warenga izo pia kamjazifikiri wanu zabaru wakautawa wando wasubiti wapashe meli amadai akwatunda majiwa ela akwatunda majiwa hano akwatunda bazi akwatunda waleme wakwatanza waleme wa ufiro wakwatanza wafiro waleme wa tobiambi waleme wa bandabo waleme wa kama fit ekutona kwa wasalimani wa ulili wa wadzihi waone tobia za wahunda shangabo washenzi wenda kweli wanende amafiti na tuenda wano henda abonge abo watukufu inde bana hilo banu rambao karna uto obulia wa baba mada wala wajibe nafasi ndo amingwa laanio ngwa wikote yahe MD ulilio wana wanupia yatungeza ritona maji ritona mwenje yabaki danyima oposa enga mfanyao ngambakiwe namna inu mke sinema haunga mbezo haraka mwafikiane ngambezo haraka mwafikiane muaunienti ya hanyu haraka azali atife manu enti yoirora azali